Адна з галоўных задач, якія стаялі перад інфлюэнсерамі, праз свой блог данесці да моладзі, іх бацькоў і грамадзян у цэлым аб наступстве правапарушэнняў і злачынстваў. Падача матэрыялу можа быць рознай, ад інтэрв'ю з асуджаным да экскурсіі на турму і што можа быць, калі павесціся на лёгкі заробак. Мы работаем со средствами массовой информации, мы работаем в социальных сетях, ну и хотим, в частности, к нашей работе привлечь и блогеров, при помощи которых будем решать те проблемы, которые на сегодняшний день существуют в подростковой среде. Во-первых, как блогеры мы должны послужить примером для своей аудитории и показать на своем примере, что нужно совершать добрые дела, а через добро и свой позитивный контент, конечно, мы можем спасти даже чью-то жизнь, потому что человек будет сидеть с плохим настроением, откроет наш ролик, и просто это ему поднимет настроение, и он уже не совершит тот плохой поступок, который мог бы совершить. Либо, наоборот, предотвратим то преступление, делая определенный контент, и в целом послужим на пользу общества. Адно з прапаноў, каб павялічыць ахоп мэтавай аўдыторыі, у блогерскую каманду варта ўключыць блогераў ва ўзросце 15-17 гадоў, якія здымаюць так званы трэш-кантэнт, часам парушаючы грамадскі супакой. Іх ролікі набіраюць мільёны праглядаў, толькі з імі неабходна правесці пэўную працу, каб накіраваць іх у патрэбнае рэчышча.